A da je Mona Lisa Leonardo, da bi lice te mlade žene s vremenom dobilo Leonardov izgled u starosti, jer je u pitanju autoportret, u svetu je prvi uvideo beogradski slikar Predrag Bajo Luković. Dešifrovao je Mona Lisu i 1982. godine naslikao portret jedne tajne. Delo kome direktno prethodi nedavno svetsko otkriće. Predrag je takođe i književnik i pesnik, a njegova dela prevedena su na mnoge svetske jezike. Predraže, dobro jutro i dobro nam došli u goste. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Jeste dobro? Dobro, lepo. Lepo napolje je košara, ali pretpostavljam da nije bilo problema. Da, ali smo izdržali ovo. Nije strašno, da. Ovo je prilično interesantno što sam kazala u najavi, da ste vi zapravo još 1982. dešifrovali Leonardovu Mona Lisu. Da, to je slika, portret jedne tajne koja je nastala, znači, 1982. godine, a prvi put je izlagana 1983. na otvorenom oktobarskom salonu u Zemunu. Zapravo radi se o potpuno istoj anatomiji slike Mona Lisa i Leonardovog autoportreta, crteža koji je Leonardo ostavio. I ta je slika pobudila interesovanje još na samom otvaranju izložbe tog otvorenog oktobarskog salona. Za otvaranje je svirao ansambl Renesans preko puta moje slike. 5 godina kasnije Lilian Schwartz, američka naučnica i umetnik na kompjuterima, je kompjuterski potvrdila moju sliku prema Leonardovim originalima. Tako da je dokazano zapravo da se radi o jednom licu, da je to Leonardov skriveni autoportret. Ipak jeste, dakle dokazano. Ipak jeste, da. Vi ste tu predstavili vašu sliku koja predstavlja deo Leonardovog lica u starosti, je li tako? Da, to je taj jedini Leonardov autoportret koji je on uradio, znači, prema sebi. A Mona Lisa je zapravo jedan skriveni autoportret i radi se o jednoj vrsti skrivenog narcizma, kako je rekao Vladeta Jerotić, naš čuveni akademik. Zapravo, Leonardo nije bio narcisoidan u smislu da samog sebe više puta vizuelno predstavlja, odnosno da radi mnogo autoportreta kao što je radio Rembrandt, nego je on sebe zapravo želeo da malo mistifikuje, kao što i sam jeste bio mistična ličnost. Pisao je s leva na desno, secirao leševe tajno, bavio se anatomijom. A i samim time napravio je jedno delo o kojima se godinama i vekovima kasnije raspravlja i priča, je li tako? Tako da je, da. To je zapravo 5 vekova bilo tajna i meni je jedna izuzetna čast i sreća bila da se dogodi to otkriće upravo u mojim rukama. Lepo, zaista vrlo pohvalno i čast nam je što ste ovoga jutra naš gost. A pitaću vas još, gde je sve izlagano vaše delo Portret jedne tajne? Pa eto, znači, izlaganje je krenulo od tog otvorenog oktobarskog salona u Zemunu. Potom je izlagano u našem Nacionalnom narodnom muzeju u Beogradu. Izlagano je u našem kulturnom centru u Parizu. Onda izlagana je povodom 5 vekova od slikanja Mona Lise u Italijanskom institutu za kulturu. Znači, faktički Italijani kao Leonardova matična zemlja su prihvatili otkriće i direktor kulturnog centra je otvorio, to je upravo ovaj katalog koji je bio primjeren za tu izložbu. Sjajno. Također sam izlagao i za premijeru filma Da Vincijev kod, jer Dan Brown u Da Vincijevom kodu zapravo koristi ovu ideju kao dokaz muško-ženskog principa kod Leonarda. Baš lepo. A kažite mi, kada slikate uopšteno, koje su vam teme najčešće u okviru vašeg slikanja i koju tehniku volite kada je slikanje u pitanju? Pa u principu ja najviše volim crtež i najčešće radim portrete. Tako da sam objavio blizu 500 portreta istaknutih ličnosti iz naše kulture, uglavnom pisaca, ali i drugih oblasti kulture. Sjajno. Naši gledalci imaju priliku da vide scene sa Noći otvorenih ateljeja, gde ste nedavno bili učesnik. Da. Pa to je jedna lepa manifestacija, prvi put pokrenuta, znači kod nas, verovatno malo postaknuta onom idejom Noći otvorenih muzeja. Tako da bi ovo trebalo da bude malo intimnija stvar, da se obiđu ateljeji, da se nešto kod umetnika vidi što se inače ne izlaže. Otprilike bi to trebalo da bude ideja i da se spoje različite umetnosti kao poezija sa slikarstvom, muzika također i tako. Ja sam bio u našoj čuvenoj školi crtanja i vajanja u Šumatovačkoj ulici. Bilo je
bio je sekretar udruženja književnika Mijurko Vukadinović, Srđan Opačić, naš pesnik, i Balša Rajčević, koji je i pesnik i vajar poznati. Tako da smo učestvovali u programu gde je bilo i muzike i gde je bilo dosta mladog sveta i gde je tako. Ste zadovoljni kako je protekla noć otvorenih ateljea globalno? Jesam, da. Lepo je, bilo je posvećeno, imalo je dosta omladine, pre svega da se upozna sa radom i tako. Lepo, to je lepo jako. Evo ovako, kao pesnik i književnik, kada sad ste pomenuli druge umetnosti pored slikarstva, takođe vi se bavite i pisanjem pesama, ali ste i književnik. Jeste li bili nagrađivani i koje nagrade su vam najdraže i što vam je zapravo satisfakcija kada je pesništvo u pitanju? Da, pa bio sam nagrađivan, dobitnik sam Rakićeve nagrade pre 2 godine. Dobio sam povelju Jovan Skerlić, Zlatni Beočuk Beograda, Zlatnu značku Srbije, Zlatno pero i tako, ima poprilično nagrada. Objavio sam 10 knjiga poezije, ušao u dosta antologija. Zadovoljstvo je da umetnik nekako svoju dušu približi čitaocima. U principu znamo da umetnici kao umetnici su malo zapostavljeni i da to nije neka profitabilna grana delatnosti, ali ispunjava dušu, ispunjava srce. To je ono što je najbitnije. Nabrojali ste dosta nagrada. Ili postoji neka nagrada koju niste dobili, a volili biste da vam na taj način odaju priznanje vašem radu? Pa dobro, voleo bih naravno da dobijem još neke nagrade, ali valjda će se i desiti. Najveće mi je zadovoljstvo što je ova slika Portret jedne tajne ušla u najnovijem izdanju Larusove enciklopedije i što je zauzela konačno svoje mesto koje je pripada. Tamo gde je pripada. Posle duge borbe, da. A hoćete za kraj da nam izrecitujete neku pesmu ili da pročitate, da govorite, kako vi već volite da kažete, govorimo poeziju? Da, govorimo poeziju. Evo ja ću reći upravo jednu pesmu koja malo ovu Leonardovu ideju provodi kroz pesničku reč. Znači, Mona Lisa, portret jedne tajne. Leonardo sedi, žena ispred njega. Dok on u nju gleda svoje lice, vidi, pa dobija želju jaču i od čega da se kroz to lice celom svetu svidi. Gledajući u nju, sebe samog slika, pokušavajući da zavara svet, on u jednom licu skriva oba lika, ideja je jasna, božanski je let. Leonardo sedi, ispred njega žena, između njih slika kao vrata raja. Ne, nije to žena, to njegova sena titra ispred njega na putu bez kraja. Bravo. Hvala vam zaista što ste bili naš gost ovoga jutra i svako dobro i uspeh u vašem daljem radu, pa ćemo se, nadam se, opet vidjeti u okviru jutarnjih programa. Hvala vam puno i meni je zadovoljstvo.